Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha salwayat wa badal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dini wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi rizqina wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hafin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa laqwaidil hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna wa li masaihina wa liman haqa usana bidu'a. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal adzabil akhirah. Allahumma arzuqna wa umran tawila wa malan katsira wa khairan qariba wa zaran baida wa waladan sholihan wa amalan maqbulan wa tijaratan la tabur ya arhamar rahimin. Allahumma qlana al-waba khair al-waba barakah al-waba nikmah al-waba rezeki al-waba kuat al-waba sehat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin